Pret met syfers. Wat het ons nodig? Bordkryt, Mazena en water. Onthou om die bordkryt fyn te rasper voordat jy die water en Mazena bygooi. Eerste, ons trek eers die sirkels. Nommer 2, ons skryf die nommers 1 tot 6. Nou maats, julle wonder seker waarom het ons 6 verskillende kleure aangemaak en 6 verskillende sirkels gemaak en 6 verskillende nommers. Hoekom? Want ons is besig met die nommer 6. Maats, is julle gereed om saam met my pret te hê met syfers? Is julle verf aangemaak en gereed? Kom ons begin. So maats, is julle gereed om te spring van nommer 1 tot by nommer 6? Onthou om jou hele lyfie te gebruik en jou arms sodat jy balans kan hou. Gereed, kom ons begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maats, is julle gereed om nou terug te tel van 6 af tot by 1? Kom ons begin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dis hy! Gaan probeer dit nou by die huis. Jy kan selfs dit probeer met 1 beentjie spring of 1 binne, 1 buite. Lekker tel!